thank you for watching our live today. Hopefully makatabot kita sa end kang show kanyang adlaw. The signal is not that stable but try it natin. That was kabikahan ni Dato. Shout out lang niya gali kay Irish May Lazaro, no, all the way from GMA, Iloilo. Sa radyo. Tribo Bangkaya, San Joaquin School of Fisheries. Watching from Washington State. Ma'am, yeah, thank you for watching. And all those living abroad, thank you for watching. Out lang din sa tanan ng mga viewers na right now, no? Hopefully makadabot kita sa 1,000 tilad. We are already 760 viewers right now, ha? Daboton tang 1,000 guys. May nabilin pa nga mga tribes. Second tribe pa lang dyan. Ay, patayo galing ako sa pag-share. Salamat din. Pa-follow, galing kang page, ha. Shout out watching from Antipolo. Yes ma'am, shout out kay Ma'am Jovit Molito Sarja. Molino Cavite, Joaquin, Chris Santarina. Shout out ka ninyo tanan, ha. Guys, we are already 820. Let's reach 1,000 viewers. Let's share the live para makalantaw mga si Manwata. This is the second tribe performing right now. Tribo Bangkaya. We still have 4 remaining tribes to perform.
right now. Thank you for watching and supporting our live right now. Shout out lang gali kay Irish May ha, watching all the way from 93.5 Barangay 93.5. Guys, 900 viewers na kita. Guys, that was kabikahan ni Dato Bangkaya from San Joaquin School of Fisheries. Shout out lang gali sa tanan nga viewers na right now, no? Thank you again for watching.
Jan Santiso, no? Ang pinakagwapa ko nga sekretarya dyan sa opisina. Watching from Miagao, Iloilo. Shoutout, di ka mo kamo masara-sara ha. Shoutout ka ninyo tanan. Mayad lang alawas pero may kagundiin man kamo tanan nga kayad ginapangamuyon ka para kaninyo. God bless you all, no? Let's all be proud all the time nga taga San Joaquin kita.
ako na siguro nag-chantay. Shout out sa nagalantaw nila ng mga Tagalawigan kag taga Sinugbuhan kag District 8 no. Inyo tribo nila na nag-perform. Tribo kabikahan ni Dato Paiburong. Shout out sa mga taga District 8 yan, Lawigan, Sinugbuhan and all barangays. Covering Lawigan National High School and Sinugbuhan National High School. Shout out sa mga Tagalawigan kag Sinugbuhan dyan. Inyo dyan tribe na nag-compete nila. Nag-perform. Guys, no, bago lang ginatapos ang kabikahan ni Dato Paiburong. By the way, guys, may last performer pa kita, no? Kabikahan ni Dato. Dumangsol. Dumalugtog. Dumangsol. Dumangsol. Kag may reenactment pa kita kang Bayluhay kag Panay. Congrats, Sir. Hindi man dyan magpaperde, guys. Mabato dyan.
Expect nyo sa Sabado guys, ang madyang lugar nga mangin makasaysayan kay pasungay rin man ang lantawon na kag raka mabuta di katawo yung bilog nga grandstand na kanya except sa performance sa area ta. Kamu tayo na after no? Thank you guys. So 1,100 viewers kita right now. Thank you for the support.